Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli jana rayımlı Allah Taala'nın başta hurmatlı mekendeşlerim barыңarga Allah Taala'nın tinçligin rahmatın berekesin kalap salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mınday dedi. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilm. Sizlerge bir zamanda bir qawm cemaat kelet deydi. Emne kelet? Yatlubunal ilme. İlim talap kılıp. Negizi ilim ugalı bir nese үйрөнөл dep qawm kelet. Fa iza ra'aytumuhum Peygamber aytadi. Oşol qawmdu körgönüңөрдө faqulu lahum mınday dep aytkıla deydi. Marhaban. Marhaban. Marhaban bi vasiyati Rasulillah. Peygamber vasiyat kılgan cemaat hoş geldiңер. Hoş geldiңер. Hoş geldiңер dep menin atımdan aytıp koygula deydi. Hoş geldiңер. Bul men hoş geldiңер emes. Peygamberimiz sizlerdi körgöndө menin atımdan ayt деген peygamberдің amanat ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çınında eğer ilim үйрөнөлү, үйрөнгөн nersege amal kılal деген niyette kelgen bolsoңор, peygamber vasiyat kılgan peygamberдің sүйüktүү ümmeti hoş geldiңер. Negizgi maselemiz ata-enenin üy bülödögü ordu deydi. Al temaga kiyinçerek kelem. Al muslim ahul muslim. Musulman, musulmandın bir tuğanı. Bardığız bir tuğanımız. Bir gana musulmandar ulut-ulutqa, urularga, tribalist bolup, başka bolup bölünbeydi. Musulman innemel mu'minuna ihva. Albatta imandılar bardığı bir tuğan. Bir tuğan musulman, musulmanga bir tuğanına gemine olur. La yahunuhu. Musulman bir musulmandığa kıyanat kılbaydı. Al seni menen mamile kılıp jatkan musulman bir tuğan kim bolbosun, kaydan bolbosun, jasagan mamilеңде soğduğunda kıyanat kılbaysın. Wala yukadzibu. Bir musulman ekinci musulmandı kalpıcı, sen jalgancısın dep doomot kılbaydı. Bir musulmandın malı ekinci musulman üçün, bir musulmandın namusu ekinci musulman üçün, bir musulmanın kanı ekinci musulman üçün en ıyık jogorı turgan nerse. Aga ötü aram bolot. Bir musulmandın namusun tögü, bir musulmandın malın basıp aluu, bir musulmandın namusun tögü ekinci musulman üçün şeriatta en aram nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bul hadiste aytkanda at-taqwa hahuna. Kudaydan korku takva mo jerde de peygamber jürögüne işaret kılgan. Jürögünde imanı var Kudaydan korkan bir musulman hiç kaçan ekinci musulmanga malı mülkün, namusun, kanın tögüge hiç kaçan yol yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde dabbe ileykum da'ul umam qablakum. Silerden murdağı ötken ümmettördögü jaman bir oru silerge de kelatat deydi. Al emne? Silerden murdağı ümmettördögü kelgen jaman bir oru al hasad, kızganu, vel bagda, kör albastık, hiyel halika. Birbirini kör albastık, birbirine kızganu, halika degen söz Arap dilinde çaştı kırıp salu. Peygamber aytadi bu çaştı kırıp emes, imanыңды, diningdi kırıp sala turgan nerse. Urmatlı musulman bir tuğanım. Jürögüңүзгө biröөгө kör albastık bolbosun. Kızganu bolbosun. Jek körүү bolbosun. Eğer bir musulmanga jetken ийгиликке kızgansan, kör albastık kılsan, anda al senin çaçın kırılganda emes, diningdi kırıp alуучу nerse deydi urmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Vallazi nefsi biyedi la tadkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala şey'in iza fa'altumu tahabbtum." Hiç kaçan beyişke kira albaysыңар imanыңар bolmoyunça. Hiç kaçan imandı bola albaysыңар bir-biringdi süymöyünçe. Bir-biringdi süye turgan en jakşı joldu үйrөtөйүnmü deydi Peygamber. Үйrötüň dese afşus salama baynakum. Araňarda salamdı jaygıla. Assalamu aleykum dep. Hurmatly musulman bir tuğan. Uludu hurmat kılуу kiçiğdi zatlı Peygamber'in sünneti. Kelgile, bötön elde, bötön jerde jürgön kezde her birimiz birbirimizge salam Peygamber'in sünneti olgan salam yok degende salamdı jayalı. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Baldarımızga yok degende şu salamdı da үйrete almay kaldık mı? Baldarımız bugün privet, bonjour, ha?
Niko, çağırıp her nesene aytadi, bırak urmatım Peygamber aleyhisselamın sünneti Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakat. Bu meselege nege toktoldım? Toktolgan mesele kede bizden kavurgabızdı kayıştırgan bir mesele. Moskvada Kırgız menen Tacik uruşuptur. Moskvada Özbek menen Kırgız jakalaşıptır. Kede ilgililerge kuanıp öte sıymıktanıp ketemiz. Biroq oşondoy kede bir jaman insandın jaman kılık joruğu bu Kırgızlar, Kırgızstanlıklar degen kezde namustanasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğarım. Kelgile. Bötön elde, bötön yerde жүрgönden keyin su içken kuduka hiç kaçan tükürböylü. Biz Rusya Federasyasında bugün günde kançalagan milyonga jakın mekendeşlerimiz jursök, her birimiz paygambardı suygan insanlar oturabız. Turabı? Bazarda oturup alıp kelgen tabarыңды koz kılıp körsetösün, oşol kardardı özüňe tartıp üçün. Özüňe kilem tartışın kerek. Alıp kelgen almaňdy maylaysın. Kıtaydan kelgen tabarыңды başkaňdy. Biroq emne üçün? Paygambar muras kılıp bergen diniňde oşondoy koz kılıp körsete albaysın. Dinimiz moğu jerde bolgon saknalaşkan körünüştür. Dinimiz öte koz, en ulu din. Biroq al dindi biz rolda oynay albay jatabız. Biz başkalarga körsete albay jatabız. Bugün musulmanlar sıymıktansak, İslam alamında Malazya degen mamleket var. Önükkön ilim, bilimde, teknikada. Biroq hurmatlı musulman bir tuğan, Malay halkına 8 soğudeger İslam'da alıp bargan, paygambar emes. Davatçılar emes. Mufti hazretler emes. Bizge okşogon ügüt nasatçılar emes. 8 soğudeger. Malay halkı 8 soğudegerdin adep ahlakın, kuluk münözün, sodada bolgon amanatlıkka kıyanat kılbagandığın, tarazda tak bolgonduğun körgön kezde Malay halkı gelip, bul kanday insansıňar deydi. Bir cuma murda unutup koygon buyumdu kaytarasın. Tarazdan aldıbaysın, bireudun akın jebeysin deydi. Bizdin dinimiz buga buyurat deydi. Oşol kezde Malazya halkı 8 soğudegerdin adep ahlakıdan İslam dinini kabul algan. Bugün milyondogon musulmanlar жүрөбүz. Eger Orta Aziya halkına aytsak, balkim 10 milyondan köp musulmanlar жүрөбүz. Biroq 10 adamga İslamdın koozdugun körsete aldıkpı? Bir 10 adamdı, bir 100 adamdı İslamga çakır aldıkpı? Adep ahlakыбыз menen. Hazreti Umar aytat, "Kunu duhaten ve antum samitun." Sizler ün çıkmagan davatçı bolgula deydi. Kantip ün çıkmay davat kılav dese, sen adep ahlakın menen, tazalıgın menen, жүрüş turuşun menen, uludu hurmat kılıwın menen, kiçiği zat kılıwın menen. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kelgile. Paygambardı suyöz dep jılda aytabız. Mana karang, Paygambar aleyhisselam'nın dağı bir hadisi. Ana za'imun bi beytin fi rabbil cenne limen tarakal mira'a ve in kana muhikkan. Dibeyiştin kireverişten bir üyge kepildik berem deydi. Men azı silerge aytsam, Bişkektin sentrden Adnakomti kvartirga kepildik berem desem, Abşükür Hacı aldabayt dep işenesiňer, to'g'rimi? Kepildik bersem işenesiňermi? Biroq bu jerde Paygambar aytat, "Ey ümmetim, men silerge beyiştin kireverişinden, Bişkekten emes, Moskvadan emes, Rublevkadan emes. Moskvadan emes, beyiştin kireverişinden bir üyge kepildik berem, limen tarakal mira ve in kana muhikkan." Bürü menem tartış talaşın taştasa, hakikat al tarafta bolup turuptu. Hakikat sen tarafta. Biroq sen uşul musulman menen mabilen buzulup kalbasın. Jaman bolup ketpeylik, kol köteribeylik, kan tökülbösün, başka bolbosun dep, hakikat sen tarafta bolup turgan kezde de bürü menen uruşarыңды, talaş tartışыңды taştasan, Paygambar aleyhisselam vada kılgan beyişten kireverişten bir üyün kut bolsun sağa. Hurmatlı Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bi beytin fi vasatil cenne limen tarikel kezibe. Beyişin ortasından andan da kozdurak bir üyge kepildik beremin deydi. Kim kalp aytkanın taştasa deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kalp aytkanın taştasa deydi. Sen süyüktü Peygamber'in ümmeti. Peygamber'in sünneti de maşallah sakaldı koydun maşallah. Maşallah Peygamber'in sünneti de uzun giyindin. Paygambar aleyhisselam buyuruptur dep joluňdu salındın. Biroq kalp aytkanыңды taşladın mı? Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Satıp jatkan soodaňda, başkaňda, jumuşuňda kalp aytkan neseni taşladın mı? Üçüncü, hurmatlı Müslüman bir tuğan. Wa bi beytin fi a'lal cennet limen hassana huluqah. Peygamber aytat, beyişli en jogorgu
Firdavs'tan vada berem deydi. Beştin en jogorу darajasından bir üydü vada berem deydi. Kim vada berem? Bir peygamber salavat. Beştin en jogorusundan bir üydü vada beremin limen hassana huluqa. Kim münözün oңdosa. Menin karakterim ушундай деп бирөөгө мамиле кыла бересиңби? Menin münözüm ушундай деп башка адамдар сенин апаң эмес сени көтөргөн. Münözüңдү оңдогун урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам иннама бу'исту liutammima makarimal akhlaq. Men jönötüldüm keremеттүү, жакшынакай адеп, ахлакты толуктоо үчүн дейт. Пайгамбар эмне жөнөтүлүптүр? Adep ahlakta oңдоо үчүн. Менин окуган намазым, сенин окуган намазың, сенин туткан орозуң башка бирөөгө пайдасы зыяны жок. Бирок сенин адеп ахлакың, мамилеңчи. Dinimizin bir tarafını karayla kurmattım. Ova İslam, buniyel İslam ala hams. İslam dinimiz 5 nesnenin üstünde durat. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ın varlığına bildiğine güveli keltirүү. Жалгыз Kudayga sığınуу. Ve ikamis sala, namaz oku. Ve itaiz zekat, zekat berүү. Ve savmu Ramazan, Ramazan'da oroz okarmagandık. Ve haccül beyt limen istata'as ileyhi sabile. Kudreti jetken adam, acıga varuu. Bu İslam'dın negizi bирок. İslam'dın maksatı emne? Ekinci tarafı. Adep ahlakın kanday? Uluğa bolgon hurmatın barбы? Kiçiге bolgon izzatın barбы? Koşluğa bolgon mamileň kanday? Hurmatlı musulman bir tuğan. Dinimizde kelip karang. İslam kitaplarını alıp birinci açsanız şer'i kitaptır. İslam zakondur. Kitab-ı taharati, kitap tazalık kitabı deydi. Al uydun tazalığı, kiyinin tazalığı, jürögünün tazalığı, oyunun tazalığı, maşinenin tazalığı, bardık nerse olsun. Bирок hurmatlı musulman bir tuğanın İslam dinimizin negizgi maksatı ne eken? Mamileler. Mamilebizdi oңдошубуз керек. Mundan keyin men ümit kılam. Süyüktü paygambardı sıylap, paygambardı süyüp gelgen benim mekendeşlerim. Paygambar süyöz mü? Süygönüz çıl bolsa bugün başka ulutlar emez, kede öz arada arazdaşpayız. Başka ulutlar menen bölünüp jarılbayбыз. Biz hurmatlı musulman bir toğan paygambarga tatıktуу ümmet boluu. Paygambar aleyhisselam sıymıktanıp turgan ümmet bolo alabыз mı? Karang, Hazreti Umar bir жерден ötüp baratıptır. Ötüp barasa jönököy Katardağı bir sahaba mындай dua kılıp жатыптыр. Dua kızıktı hurmatlı musulman. Allahümme ic'alni min ibadikel qalil. Ey Kudayım, meni az bolgon bendelerinin katarında kıl dep. Ne deptir? Kudayım meni azçılık bolgon bendelerinin katarına koşa kördüp. Hazreti Umar aytты, ey sen paygambardın sahabası bu duanı kaydan tağып aldın? Paygambar meni azçılıkka, az bolgon bendelerinin katarına koş degen duası yok. Sen kaydan taptın dese, bu sahaba mınday deydi. Allah Taala'nın kitabını okusan, azçılıklar degen söz uşunday keledi deydi. Ve qalilun min ibadiyeş şakur. Bendelerimdin arasından şükür kılıuçuları öte az deydi. Kim eken? Bendelerimdin arasından şükür kılıuçuları öte az. Oşa azlardın katarında boldu Allah nasip etsin. Hurmatlı musulman bir toğan, janagı kişi Hazreti Umarga mınday degen kezde kolunu urattagın kara deydi. Jönököy bir adamda, ey Umar, Kur'an'dı senden jakşıraak düşünüptür deydi. Bu emege toktolup otam hurmatlı musulman bir toğan. Bugün bir musulmanga kelip aytsanız da tarazdan aldaba deseniz, bирөөдүн akın jebe deseniz, bari adamlar jasap atat go deydi. Köpçülük ele kılıp atat go deydi. Sütkorduk bolboyt, prosent menen akça berbe deseng, bari ele jasap atat go deydi. Bирок hurmatlı köpçülük degen sözdü Kur'anda izlep köreli. Kur'anda aksarun nas, adamlardın köpçülüğü degen Kur'anda mınday keletken. Walakin aksarun nas la yu'minun. Bирок adamlardın köpü imanga kelişmek, imanı yok. Walakin aksarun nas la yashkurun. Bирок köptögön insanlar Allah'a şükür kılışpayt deydi. Aksaruhum köpçülüğü degen sözdü oksan walakin aksaruhum la ya'lamun. Bирок алардын көпчүлүгү акыкатты билишпейт. Аксарухум ла яқилун, көптөрү акылын иштетпейт. Бал аксарухум ла юминун, көпчүлүгү иманга келишпейт. Валакин аксарухум яжхалун, жахил, надан, bilimsiz. Aksaruhum fasiqun, dininde taykı, dininde bekem жашабайт, imanında bekem emes, namazında bekem emes. Ve aksaruhum kafirun.
Köpçülüğü Allah'ın barlığına bilge iman keltirişpeydi. Ve aksaruhum kazibun. Köpçülüğü kalp aytışar, jalgançılar deydi. Kara hurmatlı Müslüman bir tuğan, köpçülükke koşulasın mı azçılık? Emi Kur'an'da azçılık degen söz hurmatlı Müslüman bir tuğan mınday keliptir. Ve qalilun min ibadiyeşşakur. Bendelerimdin şükür kılıçları azrak. Sülletun minel evvelin. Murdağı aldınkı sahabalar, tabiinler, murdağı ötken musulmanlar köpçülüğü beyişke kiret. Ve qalilun minel ahirin. Bırak kiyinki musulmanlardan az beyişke kiret deydi. Allah'ım şu azdın katarına bizde koşkan bolsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mehrimdiliğini karan. At-taraik ilallah bi enfasil halayik. Allah'ın yoluna baru kança demalgan insan bolsa, demalgan canavar bolsa, oşo Allah jaratkan demalgan bardık mahlukatça Allah'a közdey yol köpeken. Allah Teala'ga baram desen, Allah'ın eşigi daim açık. Ömür yolda başına jakşı kuyov bol, kıyanat kılba. Janagı tasmadagıday kol kötörübü. Başka kılba. Bu Allah Teala'ga bara turgan yol. Siz kuyovunuzdu sıylanız, hurmattаңыз, kadır barttаңыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaldardın beyişke kirişini öte jengil. 4 ele nerse menen. İza sallatul maratu khamsaha. Ayal 5 vakt namazını okusa, ve samet şahraha. Orozaсын karmasa, ve hafiza farcaha. Namısın saktasa, ve ata'at zavcaha. Kuyosuna baş ise beyiştin 8 eşin karagandan kir deydiken. Bırak hurmatlı Müslüman bir tuğam. O şöyle kezde erkekler, silerden de Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti keçiresler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünneti. Atalardan üybülödögü ordu deyip turgan bolsa, ben oylanıp Peygamber Aleyhisselam kızlarına kanday ata olgan usul jönünde bir meselege toxtalım. Peygamber Aleyhisselam 4 kızdın, 3 oğuldun atası. Kança kızdın? En ulu kızı kim ele? Zaynab. Atalar silerge sabak. Zaynab, Peygamber Aleyhisselam dağı peygamberlik vahiy kelelek. Peygamberlik vazife peygamberga yüktölelek kezde Zaynab'a Abul As, Rabia degendin, Abul As degen balası juuçu olup keledi. Bu Rabia kim? Rabia ibni Abul As ibni Rabia. Rabia degen Hadice enemizdin bir tuğan ejesinin köyüsü Rabia olur. Hala degen ejesi olur. Halan oğlu Abul As Zaynab'ın kolun surap kelgen kezde atalar kalasan da kalavasan da uşuğa tiyesin degen mesele yok. Majbur kızını beri albaysın. Kızdı şeriatta suraydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toxtoy tur deydi. Zaynab'dan surayın deydi. Zaynab'a kelip Zaynab kızım deydi. Közümnün karegi seni Abul As kelip kolundu surap jatat deydi. Atыңды atadı deydi. Atыңды atadı degen kezde Zaynab ün çıkmay külüp koyat. Kızın ün çıkmagandığı, jılmaygandığı, külgöndüğü, je ün çıkarbastan ilagandığı razılığı oladı. Razı bolgondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zaynab'tı Hadiça'nın bir tuğan ejesinin oğlu Abul As'a kelin kılıp beredi. Peygamber'in ikinci kızı Rukaya, üçüncüsü Ümmü Gülsüm'e emi bul ene taraf alıp aldı deyip de Peygamber'in ata tarafından Abu Lahab Kur'an'da nalatqa kalgan Abu Lahab'tın Utba, Utayba degen iki balası Rukaya menen Ümmü Gülsüm'e juuçu olup keledi. Biroq Hadiça enemiz bergisi kelbeydi. Emne üçün? Abu Lahab'tın ayalının tili jaman ele, zahar ele. Kelindi, kanday jaman mamile kıların biletile. Oşo bergisi kelbeydi. Biroq kayın jurtu menen mamile jaman bolup kalbasın deydi dağı Rukaya menen Ümmü Gülsüm'dü Abul As, Utba menen Utaybaga kimdin? Abu Lahab'tın baldarına beredi. Bir kança yıllardan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din Zaynab'ı iki balalı oldu. Ali Umame degen kız menen. Bir kız bir oğlu oldu. Biroq hurmatlı Müslüman aytayın degen mesele başka mesele. Akırında düşünösüzдөр. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din Zaynab kızı iki balalı bolgon kezde Peygamberga vahiy peygamberlik vazifa yüklöngen kezde Abul As Sowdaga ketken bolgon. Zaynab'tın kuyösü Şam mamleketlerinde Sowda menen жүрөт. Sowdadan kelgen kezde baldarımın atası ömür joldoşum menin atam peygamber boldu, men İslam dinini kabul aldım. Siz de İslamga kiresiz bilse, senin dinin sen üçün, menin dinim men üçün deydi.
Атаңды қайната қатары сыйлаймын, урматтаймын, бирок мен анын динini кабыл албаймын дейт. Утба менен Утайба пайгамбар алейхиссалам иманга чакырып келген кезде Абу Лахаб менен Умму Жамил барып пайгамбардын сазайын берип кыздарынын үйүнө таштап кел десе, апасынын тили жаман заар болгон апанын үнүн угуп келет да, пайгамбардын бирөөсү мойнунан бууп, кызыңды сүйгөн эмесмин, сүймөймүн, кызыңдын талагын бердим деп экөө тең таштап кетет. Жөн эле таштап эмес, пайгамбардын мойнуна бууп таштап кетет. Бирок Абу Лас андай кылган жок. Исламдын пайгамбар алейхиссалам Мадина Мунавварага көчүп кеткен кезде биринчи салгылашуу мусулмандар менен мушриктердин арасында Газватул Бадр. Бадр салгылашуусунда күйөөсү, Зайнаптын күйөөсү пайгамбарга каршы аттанып газатка жөнөйт. Анда Зайнап байкуш ыйлап, бүгүн эгер атам өлсө мен жетим калам, эгер күйөөм өлсө балдарым жетим калат. Аллахым буга хидаят бергин, ыйлап дуа кылат. Бадр салгылашуусунда мусулмандар жеңишке жетет. Сүйүнчү Меккеге келген кезде Зайнап чыдамсыздык менен күтүп жатат. Чуркап келип, эмне болду десе, мусулмандар жеңди дейт. Саждага башын коюп, Кудайыма шүгүр, атам ийгиликке жетиптир дейт да, кайра туруп, Абу Лас эмне болду? Балдарым атасычы дейт. Дегенде сүйүнчү алып келген адам чыкпай турат. Абу Лас кайда? Абу Лас эмне болду десе, Абу Ласың туткунга түштү дейт. Пленге түштү дейт. Меккеде колго түшкөн мушриктердин аталары, жакындары төө жөнөтөт, алтын жөнөтөт, кунун төлөп алыш керек. Зайнап байкуш эчтесеси жок. Үйүнө кирет да бир баштыкты алып, баштыкка бир нерсени салып, кайнагасынан берет да, Расулуллага атама барып, могу баштыкты колуна берсең, менин балдарым атасыны туткундан бошотот дейт. Пайгамбар үчүн бул баалуу нерсе дейт. Пайгамбар алейхиссалам 100 төн алып муну төнөтүп, алтынды алып муну бошотуп жаткан кезде баягы баштык келет, баштыкты ачса, баштыктын ичинен бир мончок чыгат. Пайгамбар мончокту алып ыйлайт. Ыйлагандан кийин сахабалар жолдошторум, макул десеңер, мончокту ээсине кайтарайын да, мончок келген, мончок менен боштондукка чыгаргын деген суранган адамды бошотуп жиберсек эмне дейсиңер дейт. Сахабалар, я Расулалла, сиз бизден уруксат сурабастан буйрук бериң. Мынча элесиз, бул мончок эмне эле десе, пайгамбар алейхиссалам Зайнапты турмушка узатып жаткан кезде Зайнаптын мойнуна Хадича таккан мончок эле дейт. Бул балким 20 жыл мурда. Сен эркек жигит, эр жигит. Кызыңа алып берген белеңди билесиңби? Пайгамбар алейхиссалам кандай ата эле? Кыздар үчүн мээримдүү боорукер, кыздарынын шакек мончокчоруна тейин тааныйт. Турмушка узатып жаткан кезде бул Зайнаптын мойнуна Хадича таккан дейт да, Абу Ласты бошотуп, Абу Лас айтат, мончокту кызыма бергин да, айтып кой, мончок арайым жакшы мамиле кылсын. Мындай кош көңүл болбосун, аяр мамиле кылсын дейт. Бул Хадичанан калган эстелик дейт. Бирок ошол кезде аят түшөт да, бүгүндөн баштап мусулман менен мушрик жашаганга болбойт. Ал кезге чейин Куранда аят түшө эле. Бүгүн имандуу менен имансыз жашоого мүмкүн эмес деген аят түшөт да, түшкөн кезде пайгамбар эми десе күйөө алам дейт. Зайнапты дейт Мадинага жөнөтүп бер дейт. Аллах Таала силердин жашооңорго тыюу салды дейт. Абу Лас Меккеге келип Зайнапка мончогун берген кезде исламды кабыл алдыңбы? Балдарым атасы кандай десе, исламыңды кабыл алган жокмун дейт. Мончогуңду алгындагын мана кайнагаң менен Зайд ибн Хариса менен атаңдын жанына Меккеге, Мадинага баргын дейт. 460 километр жеткизип келет бир экөө. 20 жыл пайгамбарга душмандык кылды исламда. Бир күн урматтуу мусулман бир тууган, исламдагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары канча исламга иманга чакырды. Бир күндөрдүн биринде жанагы Абул Ас Зайнап 6 жыл өттү. 6 жылда пайгамбарга күйөө бала болом дегендер келип Зайнаптын эшигин такылдатат, эч кимдин жуучулугун кабыл алган жок. Жүрөгүндө анын бир гана сүйүүсү бар. Адына Люби деп коебу. Ким? Зайнап. Абул Ас Зайнапты күтөт. Аллахым иманга келсе дейт. Эрте менен баамдатта Зайнаптын эшиги такылдайт. Эшикти ачса, эки кызы менен уулунун, Али менен Умаманын атасы Абул Ас турат. Исламды кабыл алып келдиңби? Кош келдиң дейт. Жок, исламды кабыл алган жокмун дейт. Эмне маселе?
Kervende келе жатқан саудагерлер қолға түшті. Менің да товарларым аманат болған бүгінгі тілменен фураларым қолға түшіп қалды дейді. Кербендерім. Мен сенен башпанек сұрап келдім дейді. Зайнап енеміз 2 рекет намазын оқып, пайғамбардың мешітіне чурқап келсе, пайғамбар бамдат намазын сахабалармен бүткөн, ассаламу алейкум ва рахматуллах салам берген кезде, инни ажартул Абулас, Абуласты мен өзімнің қарамағыма алдым, мұсылмандар, мен кепілдігім алған Абуласқа тимей жоқ деп Зайнаптың үні шығады. Пайғамбар ұялғаннан сахабаларға қарап, валлахи мен Аллаға қасам içем, мен де сілер сияқты мен бірінші жол ұқтым. Дағы башқалар ойлы болсын, атасы мен келішіп алғанын деп. Мен де сілер сияқты ұқтым дейді. Бірақ мен Зайнаптың кепілдік алғаны мен де кепілге алдым дейді. Келгеннен кейін, кепілдік алғаннан кейін анын амандық, виза алғаннан кейін ешкім тимейді, башқа болады деген мәселе. Абуласты кербендерін беріп башқасын жөнөткөн жатқан кезде пайғамбарымызға Зайнап айтады, жақыным десеңіз дейді, апамдың күйеу баласы, апамдың ежесінің баласы. Алыс десеңіз, жақын десеңіз, менің 2 баламдың атасы дейді. Жақсы іш қылдыңыз дейді. Кербеніне қайтарып берелі, саудаларын қайтарып берейік дегенде, қайтарып берішет. İslam'ды қабыл аласыз, жоқ дейді. Меккеге келді Абулас. Келгеннен кейін, о сіздің бұйымыңыз, бұл сіздің товарыңыз, бұл сіздің майыңыз, бұл сіздің асалыңыз, бұл сіздің башқаңыз деп меккеліктерге барын тарқап, я әхлі Мәкке, меккеліктер, менде бір бұйымыңар қалды бұ, аманатыңар бар бұ, қарызыңар бар бұ, товарыңар тапшырдым бұ, тапшырдық. Қиянат жоқ, жоқ, сендей әділетті адам көрген жоқ бұз дейді. Анда ұғып қойғыла дейді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ва ашхаду анна Muhammadan abduhu wa rasul. Güvelik berem Allah жалғыз, жана güvelik berem Muhammad aleyhissalam, Allah Taala'nın hak paygambары, мен эми исламды кабыл алдым, аманатыңар өзүңөргө болсун деп Мадинаны көздөй жөнөйдү. Мадинага келип пайгамбар менен бамдат намазын окуйт да, "Я Расулалла" дейт, "Зайнаптын колун сурайм сизден" дейт. Пайгамбар алейхиссалам шашпа дейт. Көз барып Зайнаптан сурайлы дейт. Экинчи жол Зайнаптан пайгамбар, "О, болду, рас болуп тур, исламды кабыл алды." Жок, Зайнаптан сурайын, Зайнап эмне дейт дейт. Аталар билип койгула. Кызым эмне дейсиң? Кыздан кеңешесиз. Кызды мажбур бирөөгө бербейсиз. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип эшикти такылдатса, Зайнап кайратса Абулас турат. Зайнап кызым дейт. Абулас колуңду дагы сурап келди, атыңды атап жатат дейт. "Я Расулалла, атакем" дейт. "Бул менин 2 баламдын атасы. Бул менин апамдын бир туугандан калган эме. Албетте кабыл алам" деп пайгамбар кайрадан никесин окуп жашайт. Үй бүлөнүн бекемдүүлүгү, урматтуу мусулман бир тууган. Тилекке каршы 1 жылдан кийин Зайнап каза болуп калат. 1 жылдан кийин Зайнап каза болгондон кийин Абулас кээде бир курманын астында, кээде мечиттин жанында, кээде дуалга сөйлөп, дайым кайгырып ыйлаганын көрөт эле. Пайгамбар сабыр кылбайсыңбы? Эмне мынча ыйлайсың? "Я Расулалла, Зайнаптан кийин жашоодун таттуулугу калган жок" дейт. "Я Расулалла, ар бир жерге бассам, үйгө кирсем Зайнаптын элеси" дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууганын 1 жылдан кийин Зайнаптын күйүтүнөн Абулас да каза болот. Мен айтайын деген маселе, Алланын аты менен, пайгамбардын сүннөтү менен никелеп алган аялдарга ушундай мамиле кылабызбы? Келиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намазда турат. Намаз окуп жаткан кезде сафтын артында ыйлаган жаш баланын үнүн угатта пайгамбар намазын тез бүтүрөт. "Я Расул, эмне?" десе, "Жаш бала ыйлады" дейт. Апасы боору ачыйт дейт. Пайгамбар алейхиссалам намаз окуп жатат. Пайгамбар намаз окуган кезде мен айткан Зайнаптын балдары Али менен Умама сахабалар айтат, "Я Расулулла, саждадан башын көтөрбөй койду" дейт. Эмнеге? Башын көтөрбөйт дейт. Сахабалар таң калды. Пайгамбарга вахий келип жатабы? Же пайгамбар аманатын тапшырып койду? Bir кезден кийин пайгамбар башын көтөргөн сахабалар эмне болду десе, "Менин үстүмө неберелерим чыгып ойнап атты" дейт. "Ушулар оюнга тоюп алышын күттүм" дейт. Бүгүн сен намаз окуганыңда башыңа балаң эркелесе эмне кыласың? Турей. Апасына кыйкырасың, "Кармабайсыңбы" деп. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам. Караң. Биз айтып атабыз,
Paygambardın, atalardın übülöde ordu. Paygambardan ülgü ala turgan bolsak, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem nevereleri Hasan Hüseyin'di jittap, çekelerden öp erkeletip jatsa Aqra ibn Habis. Bugün kebir mujiklerge okşaş da. Özünü men mujikmin, erkekmin deydi. Aqra ibn Habis degen Beduin, Badavi. Çölden gelgen, kopol, karap turup, "Haza Rasulukum, şu paygambarınar bu" deydi. Paygambar deydi, bala erkelete deydi. Paygambar ayallarga okşop, 2 jaş balan alıp çekesinden öp jitta oturat deydi. Vallahi Allah'a kasam içim deydi. Menin deydi, 10 balam var deydi. Birösün kolum alıp koygan emesmin deydi. Birösün karmagan emesmin deydi. Birösün jittagan emesmin. Erkek bolsaң mendey bol deydi. Paygambar söz dukkanda mınday deydi. Ma amliku, la amliku şey'en. Hiç derse kolumdan kelbek. İza naza Allah rahmete min kalbik. Allah senin yüreğinden meyrimlilik alıp koygan bolsa men emne kılayım deydi. Senin yüreğinden Allah meyrimlilik alıp koygan bolsa menin kolumdan emne kelmek deydi. La yunza'ur rahmetu illa min şaqi. Paygambarın hadisi, baktısız adamdın gana yüreğinden meyir alınıp salınat deydi. Kimin boğrikar bol bolsoň, kimin taş boğur bolsoň, balang erkeletmesen, nevrengdi jittabasaň, yüreğinde meyir akıbet degen bolbosa, al baktısız adam. Hurmatly musulman bir tuğanım. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem nevrelerin üstüne oturguzup alıp, nevrelerine eşek bol oynaydı. Hadisinde aytat, kanday bulardın uloosu da jakşı, ulooga oturgan emeler de balдар da jakşı dep. Keliңizer hurmatly musulman bir tuğan. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'in kebir sünnetini karmap, kebirlerini unutup koyboylu. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem üy bülöde kanday ata ele. Meyrimdi. Kız törelgende açulandı. Ya. Bul jahiliyat nemesi. İslamga çeyinki bolgon. Kız bolsa namus kılıp, baldar bolsa sүйünüp. Keliңizer hurmatly musulman bir tuğanım. Uşu kebir maselege toktoloyun dedim. Paygambar aleyhissalamdın üy bülödögü kimisi? Ata bolgon ordu. Kanday ele. Paygambarda ata bolabыз mı? Je jıl dele kelip mavludga katışıp bolbo sonun bol dep koyup kete berебиз mi? 2022 jıl boldu dep biz moyitте paygambar ümmetleri tosa aytkанды жакшы билебиз да. O jakşılık bolsun, жаңы жыл jakşılık tap kelsin deydi. Жаңы жыл jakşılık tap kelsin ümit kılabыз, бирок жаңы жыл jakşılık tap kelbeydi. Sen жаңы жылда jakşı boluşun gerek. Sen özgörüşün gerek. Жаңы жыл 21 деген sifra 2'ge özgördü. Sen Mürzöge 1 жыл jakındadın. Sen bir hurmatly musulman özgörü. Hazreti Umar aytat, "El-kayyisu akıllı adam. Men dana nefsehu, kim özünün nafsına atçot berse. 2021 yıl men emne kıldım. Emne kıldım. Milyon akça taptım. Milyard akça taptım. En jogorgu akademik, profesör, başka bir namga jettin. Bирок baldarına iman tarbiyasını berbeseň, bara turgan jeriň dozok bolsa emne paydası var? Kimdigini unutpastan, imanda, İslamda bekemsin be? 2021 kim elem? 2022 kim bolum? İslamda hurmatly musulman bir tuğanım. Din bul amanat, amanat bir gana mollonun, muftinin, başkanın amanat emes. Her birin kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyeti. Paygambar aytdı, her birin jetekçi. Jetekçi ra'i degen Arap dilinde koyçu degen söz. Koyçu kayakta koyçu. Sen köçede koy kaytırgan balana, ayalına, üy bilöňde sen koyçu siyaksızsın. Koçkorga başkаны süstürbeysin. Biröldün cebini biröge jedirbeysin. Bирок ошо koyta kaytargan, bakkan baldarına жооп beresin. Hurmatly musulman bir tuğan. Sүйünüp atabыз. Беттен барып эврономент кылып атабыз, өзгөчө bir квартира алып атабыз, жакшынакай машина минип атабыз. Бирок балдарыбызга ла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah kelimeni үйрөттүк mü? Kelgeninde balanga assalamu aleykum dep salam aytkanды bilebi? Ata enenin üy bülödög ordu tarbiya deyit. Araplarda bir söz var, faqidu şey la yu'tihi. Ece keçires, bana $10 berip turmuş. $10 var mı? Ya. Siz beriңçi. Ya $10. Yok bu.
Мұны айтқаным жоқ нәрсені бере албайсың да. Өзіңде иман болбосо, өзіңде адеп болбосо, өзіңде ахлақ болбосо, өзіңде азан болбосо, өзіңде даарат алуу болбосо, өзіңде ата-энеге бата кылуу болбосо, өзіңде дастарханда бисмилля деген баштап болбосо, балага эмнени бересиң? Өзіңде жоқ нәрсені қайдан бересің? Өзің телефонда үйде отырып мені жоқ деп қой деп, анан қалп айтпа дейсің бе? Өзің тамекі тартып, балам чоңойгондо тамекі тартпа дейсің бе? Өзің тос айтып туруп арақ ичпе дейсің бе? Өзің апасыға шапалак көтөрүп уруп анан апаңды сыйла дейсің бе? Эмне деген сөз? Урматтуу мусулман бир тууганым. Ата-эненин орду төрөлгөн балага атанын эң биринчи милдети тарбия качан башталат дейт. Тарбия садиктенби? Же мектептенби, университеттенби? Тарбия келечекте менин баламды кандай эне эмизет деп энесин тандагандан болот. Энесинин көзүнө карап эмес, анын прическасына карап эмес, анын дипломуна карап эмес, анын фигурасына карап эмес. Менин баламды кандай ала эне эмизет. Энелер үчүн о балдардын минген жипине караба. Анын хоббисине караба. Анын барган кийген кийимине караба. Келечекте менин балдарымдын атасы ким болот? Кандай атадан? Урматтуу мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи бул пайгамбардын осуяты. Тахайяру линутафикум дейт. Уругуңарды кое турган жерди тандагыла дейт. Картошканды туш келген жерге экпейсиң го? Жеге бересиңби? Бул картошка эмес, сенин келечекте уругуң, балаң, сенин атыңды эме кылат. Валлахи, биллахи, таллахи, 3 ант менен касам менен айталам. Урматтуу мусулман бир тууган. Эч бириң силердин катарында мен да миллион акча тапсам, миллион атакданга жетсем, эч качан бактылуу боло албайсың, эгер балдарың өзүң каалагандай чыкпаса. Өзүң каалагандай бала тарбия кыла албасаң, эч качан бактылуумун дебе. Канча үй албагың, канча бийликке жетпегин, канча мансапка жетпегин. Шаарда жүрөбүз. Канчалаган кыйындар бар. Келет, устаз, баламды башкара албай калдым. Эмне болду? Кумарга берилип кетти. Башкага берилип кетти. Урматтуу мусулман бир тууган, могу бөтөн элде жүрөбүз. Кече кар эле, бүгүн кичине күн чыгып, жолдор таптаза болуп ээрип жок болуптур. Сен да бөтөн элде жүрүп, күн чыккан кезде ээрип булут болгон кар сыяктуу кимдигиңди жоготуп койбо. Тирүйдөн. Маданияттуу бол. Ал-хикмату даллатул муъмин. Данышмандуулук жакшы нерсе сенин жоготконуң. Алардан алгын, ала турган нерсени. Бирок ошондой болуп кетпегин, кимдигиңди унутпа. Сен мусулмандын, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүсүң. Кимдин үммөтүбүз? Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Улуу пайгамбардын үммөтүбүз. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах таалам биз кээде отурсак, мусулмандар дайым башыбызга жеткен түйшүлүк, кемчилик жөнүндө сүйлөшөбүз да. Соода болбой жатат, товар өтпөй жатат, заказ кылган товар келбей калды, кредит төлөй албай жатам. Эмне үчүн Аллахнын берген ниматы жөнүндө сүйлөшпөйбүз? Эгер Аллахнын тартуулаган ниматы байлыгы бир гана акчада десең, сен акылың жок. Аллах берген ден соолугуңчу. Урматтуу мусулман бир тууган, көзүңдү ачкан кезде гемодиализди ачкан жоксуң, жасалма бөйрөктө. Дарапка өзүң барып атасың. Заар болгон зары өзү чыгып атат. Бирок жумасына 3 жолу гемодиализге барсаң, жасалма бөйрөк. 90% сууду тазалайт, 10% зара калат. Мээңе кетет. Бирок азыр Кыргызстанда ал акча төлөйсүң. Бир даратка барганыңа 6000 сом, эң арзаны 5000 сом төлөйсүң. Жумасына 3 жолу барасың. Эгер жумасына 3 жолу барбасаң, өлүп каласың, зараң мээңе кетип. Кандарың заарланып. Урматтуу мусулман бир тууган, көзүңдү ачкан кезде сен жасалма эмеде жаткан жоксуң. Көрдүк го кече пандемияда эмне болду? Жасалма дем алган жоксуңбу? Тамагыңды өзүң жеп атасыңбы, Кудайыма шүгүр? Алхамдулиллах билбейсиңби? Ошо дасторгонго отурсак, мына кече дасторгондо отурмун аксакал менен, дасторгондо канча наз ниматтар турат, канча Аллахнын тартуулаган ниматтары турат. Ошол ниматтарды берген Аллах сенден биринчи зикирди талап кылат. Аллахны эсте, кантип эстейбиз? Бисмилла. Бисмилла деп жейбизби? Тузу жок дейсиңби же? Дагы ысытма кылдың дейсиңби? Эски тамакты ысыттың дейсиңби? Бисмилла дебейсиңби? Аллахнын берген ниматына. Акырында алхамдулилла деп балдарыңа дуаны үйрөтөсүңбү? Келгиле балдар. Мана христиандардын да кинолорун көрсөң, отур дуа кылабы тамактын башында? Же кылбайбы? Биз мусулмандын перзентимин деген менен, пайгамбарды сүйөм деген менен жөнөкөй пайгамбар айтат. Мен көптөгөн адамдарды көрөм, чоң адамдарды дасторгондо отуруп, кээде айтыштан эме болосун да. Кул я гулам, саммилла, жаш бала. Аллахтын ысмын айт. Кул би яминик, оң колуң менен же.
Ва кул мимма ялик, өз қолыңнан. Бетте бар эле маданиятты сол колго вилканы кармаган. Эмне сол колго вилка кармасаң маданиятты болуп каласың да. Я. Көн сол кол менен жейсиң, сол кол башка нерсени аткарат ал. Сол кол менен истинжа кыласың. Дарат алганда башка жер жуулат. Сол кол урматым, мана бүгүн баргын байкап, эжелер мында күйөөңүзгө караңыз да. Силер эркектер, аялдарга карагыла да. Сол кол оң кол айырмасы жок да, булар бияка келсе маданият туткан, сол кол менен вилканы кармап коюп, бизге күлөт да, деревня деп. Колхозник дейт. Сен колхозник эмес, сен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй бир сүннөттө. Анан биз ата эненин үйдөгү орду дейбиз. Кана сенин ордуң ата. Анан айтабыз, балдар айныды, балдар бузулду. Балдар бузулган жок, айныган жок. Сен тарбия бербей жатпайсың. Сен үлгү болгон жоксуң. Келгиле, урматтуу мусулман бир тууганым. Мен урушканы келген жокмун, аралдагы тартыбыз эле да, туурабы? Же жалганбы? Жалган болсо айткыла. Келгиле, биз бөтөн элде жүргөн кезде ушуларды сыйлайлы, сиредикөр, бо мана культура деген. Булар барып эшикти ачып койсо, орустар аялдарын сыйлайт дейсиң дей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сафияны өз төөгө минем десе, отуруп тереси менен чыгарат. Эшикти ачыш эмес. Анан ресторанга барып стол тартып койсо, буларды карап, дейсиң. Сенчи? Сенин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбардын эң жогорку сүннөтүнөн бирөөсү мана жылмайбы. Аялы, пайгамбар алейхисалам кандай ата эле? Эми караң да, сиз үйгө келген кезде үйүңүз бейиш болобу? Жыргал күлкү мененби? Атабыз качан келет? Атам келет азыр деп күтүп жыргалбы? Же сен келгенде бөлмөгө кирип кетеби? Кеткениңде үйдө жыргал болсо, сен кеткенде үйдө майрам болсо, сен пайгамбардын татыктуу үммөтү эмессиң. Сен пайгамбарга жакшы үммөт боло алган жоксуң. Пайгамбарым үммөтүмүн дейсиң. Намазда бекемдирсиң сен. Балким даватта башкада жакшысың. Бирок мамилең кайда? Отуруп алганда эми урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Пайгамбар алейхиссаламдын кандай мээримдүү ата эле. Ибрахим наристе. Кебирлер ар түрдүү жомокто айтат, Ибрахим мынча болгондо Жабраил келип уруксат сураптыр, жаңга ойноп атып, жалган ал барды. Ибрахим 16 айлыгында каза болот. Ал Мария энебиздин пайгамбарды караң, өтө маданияттуу, өтө аялдын психологиясын билген. Бардык энелерибиздин үйлөрү мечиттин айланасында, бир гана Мариямдыгы алысыраак курма бактын ичинде. Мария Кыптия Египеттен келген. Эмне үчүн десе, Египеттен келген курмада, бакта, жашыл жерде жүргөн аялга ошондой өзүгө жараша жерден үй алып берет. Мариядан Ибрахим деген балалы болот. Ибрахим жан берип жаткан кезде пайгамбар ботодой боздоп ыйлайт. Сахабалар, я Расул, анте я Расулалла, сиз да ыйлайсызбы? Бизди ыйлаба. Боздомо дейт элеңиз. Сиз балаңызга ыйлап жатасыз десе, ал-айну тадма, көз жаш агызат, вал калбу яхзан, жүрөк кайгырат дейт. Бирок тилим менен Алланын тагдырына каршы сүйлөбөйм дейт. Жүрөк кайгырат, көз жаш агызат, бирок Аллах аманатты алды, Алланын тагдырына каршы сөз сүйлөбөйм дейт. Биз не дейбиз? Жашым неге алып кеттиң? Жашыны мен алып кетсең бол, сен да алып кетет, шашпа. Тагдыр экен ал. Бирок урматтуу мусулман, эми караң, пайгамбар үйдө кандай ата эле дейсиз, Мына жерде менин бир молдекем бар, атын айтпай эле коет. Кээде колуңарды көтөргүлөчү дейт да. Мен дагы кол көтөр деп эле жөнүн айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кара айткылачы. Кимибиз кызыбыз үйгө келген кезде ордубуздан тура калабыз. Пайгамбар алейхиссалам өмүрүндө 2 адамга ордунан турат эле. Бүгүн сизди бирөө критика кылып койсочу, эң жаман душман катары санайсыз. Бир момент келсе, мен да муну бир шерменде кылсам, бир ответini берсем деп күтөсүн. Бирок пайгамбар алейхиссалам исламдын жаңы кезинде, исламга иманга чакырып жаткан кезде көбүрөөк ушундай байлар, колунда барлар, бизнесмендер, жана кадыр бартулла иманга келсе деп чакырып жаткан кезде пайгамбарга умуматтуу деген көзү көр аксакал келип, я Расулалла, Алланын жөнөткөн аяттарынан мага да айтсы, пайгамбарга көңүл бурбай коет. Ошондо Абаса деген аят түшөт. Абаса ва тавалла ан жаахул ама. Көз келген кезде бурулуп кетти. Эмнеге көңүл бурбады? Пайгамбарга бетте Аллах эскертүү берди. Балким онун жүрөгү тазараак, бул көзү көр
Себеби булардан көрө байлардан, мансаптуулардан жакшыраак пайдасы тиймек деп пайгамбарга эскертүү. Ошондуктан дайым Умму Мактум деген пайгамбардын экинчи азанчысы келген кезде мархабан бимен атабан Рабби фи, Раббым ушул сиз тууралуу мага эскертме берген, сен үчүн Аллах Тааладан жеме уккан адам кош келдиң деп ордунан турат эле. Экинчи ордунан тураткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма Фатима деген кызы келсе ордунан туруп, чурка барып, чекесинен өп, желкесине тапшырып, Фатима бинт Мухаммад. Мухаммаддын кызы Фатима дейт эле. Siz тура калып чурка барбы? Абдышкүрдүн кызы Фатима деп. Айта аламызбы? Пайгамбар алейхиссалам акыркы жан берер кезинде өлүм төшөгүндө жатат. Кыйналып, акыретме бул дүйнө менен коштошуп акыретке сапар. Ошол кезде Фатима кирген кезде пайгамбар өтө каттуу ботодой боздоп ыйлайт. Ыйлаган эмне үчүн? Өлүмдөн корккон жок. Өмүрүндө биринчи жолу Фатима келгенде ордуна тура албай калды. Фатимага биринчи жолу туруп барып желкесинен таптап чекесине өбө албай калды. Жанына чакырып, кулагына бир-эки нерсени шыбырады. Фатима каттуу ыйлады. Ыйлаганда экинчи кулагына чакырып кайра экинчи сөз айтты. Анан күлүп калды. Биринчи эмнеге ыйладың деп Айшенебиз сураса, атаң дүйнө менен коштошот, акыретке кетип жатам деди. Кызы ботодой боздоп ыйлаган кезде кыздын ыйлаганына чыдабастан кулагына мен үй бүлөмдүн артымдан биринчи бара турган сенсиң деди. Тез эле келесиң артымдан деди. Кусалык алыс болбойт экен деп. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар алейхиссалам бир ата катары кандай адам эди? Бир күйөө катары. Бир мекенчил катары, мекенни сүйүү. Келе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Меккеден чыгып баратат, туурабы? Кабага карап туруп кандай жыпар жыттуусун, кандай кадыр бартуусун. Эгер элиң мени чыгарбаса, мен бул жерден чыкмак эмесмин, кетпейт элем деп Меккени карап ыйлап чыгып кетет. Ошол эле Кабага карап Аллага ант ичем, сенин кадыр баркыңдан көрө бир мусулмандын каны, бир мусулмандын жаны, бир мусулмандын намысы бир канча эсе жогору турат дейт. Келге урматтуу мусулман бир тууганым. Мен сөзүмдү эме кылбайын, көбөйтпөйүн, балким тажатып бердим. Тажаттымбы? Пайгамбарга татыктуу үммөт бололу. Муфти Хазирет жакшы сөз айтты. Үйүңө азыр келип мындай такылдатса, эшиктин артында Расулулла болса, я Расулулла, келиң, мен сиздин үммөтүммүн деп сүйүнүп киргизе аласыңбы? Же шашпай туруң, мына модный журнал жашырып коеюн, могу каналды удалить этейин дейсиңби? Үйүңө. Урматтуу мусулман бир тууга, келиңиздер. Пайгамбар алейхиссалам жылда ушундай машалла 6000, эртең дагы бир 6000 келсин иншалла. Эртең дагы башка темада жакшы сабак болот. Чындабы? Эртеңки темабыз башка болот иншалла. Бирок келгенден максат эмне? Бир сабак алуу. Амал кылбаган илимдин эч бир пайдасы жок. Эч качан аалым болбойт мейсиз айбан. Үстүндө отун бу китепти билсин кайдан. Эшекти Меккеге барып Кабаны айланып келсең да эшек бойдон кала берет. Туурабы? Анда келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, жок дегенде ушул маулитте 2022 жыл. Балким кээ бирлер үчүн акыркы жыл. Балким келер кемеде былтыр ушул жерде отурган кээ бир туугандарыбыз маулитте келген катарыбызда жок. 3 жыл мурда келип бизде сурооңарга жооп берген устазыбыз кайда? Ибрат албайлыбы? Келгиле, амал кылалы урматтуу мусулман бир тууганым. Жана китепти реклама кылбы Рашид Хазирет, Алла разы болсун. Рашид бир тууганыбыз бул кыргызчаны өтө жакшы билет. Мен улуу кызымды турмушка узатканда келип, лезгинкада ойноп берген. Рахмат. Бул жигит кыргыздарды жакшы көрөм дегени биздин Марс устаз менен, Давут устаз менен, Медет устаз менен, Кадыр устаз ушулар менен чогуу биз 1992 жылдары Египетке барып чогуу окуганбыз, бир табактан тамак жеп жүргөнбүз, бир жерден чай ичип жүргөнбүз, бирге чоңойдук. Мана бүгүн Кудайыма шүгүр ушул жерде кызмат кылып, башка кылып жүрөт. Кыргызчаны өтө жакшы билет. Өзү да Дагыстандан ногой жигит, Тилибиз бир эле.
Сіздер қалаған бір темаға тоқталайын онда. Анан bir 5-10 минут. Сіздер қалаған бір теманы айтыңыздар. Құрметті мұсылман бір туғаным. Негізі біз ислам динімізді жақсы реклама қылалы, рекламасы қантып жашау менен көрсөтөлү. Бүгін ушул жерде отырған балким Рашид Хазирет айтқанда 5-6 жылдан бері кебілі ар жыл келіп отыр. Құлақтар ислам жөнінде уға беріп, құлақтар тойып бүтті. Бирок көздөр ислам менен жашаған инсандарды көрүүгө муктаж болуп калды. Көздөр сагынып атат. Келгиле эми сөздөн амалга өтөлү. Баарыбыз эле сүйлөгөндө машалла мусулманчылык жакшы жак, бирок качан ошону ишке ашырабыз? Кулактар тойду уга берип. Насаат медиага кириң, Насаат кежиге кириң. Бардыгы. Муфтиятка кежиге кириң. Ислам жөнүндө көп угуп атабыз. Бирок ислам менен жашаган үлгү болгон инсандарды көрүүгө көздөр эңсеп калды. Келгиле. Эми көзгө көрүнүп жашоо менен көрсөтөлү. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах табарака ва таала баарыңарды угуучу бендилерден кылсын. Жанагы акыркы эмелерге өзүмө бир нот алдым эле. Иса алейхиссалам. Курандагы 4 аят. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан. Айткын ey Muhammed, үммөтүңө. Аллах ахад, Аллах жалгыз. Аллаху самад, Аллах эч нерсеге муктаж эмес. Сен намазыңа да муктаж эмес. Сен орозоңа да муктаж эмес. Сен оңолсоң, сен өзүң үчүн муктажсың. Ислам дини Аллах таала сактайт, ал өз жолу менен кете берет. Бирок сен исламда ошо ордуң кайсы жерде? Исламга болгон кызматың барбы? Иман эмес мен жашайсыңбы? Же бардык ойлогон гамың, кайгың бир гана курсакпы? Көр курсакты ойлоп жашайсыңбы? Мен өтө каттуу сөз айтам, каттуу кебирлерге тиешелүү да. Кимдин бул дүйнөдөгү жашоо гамы, кайгысы, могу ашказан болуп, курсакты кантип ыраазы кылам деп жашаса, анын Аллах тааланын астында кадыр баркы, курсактан чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Иса пайгамбардын туулган жылынан эсептелет. 2022 жыл болду. Иса пайгамбар бир күн жолдо бараттыр, балким мурда айтканмын, кайталоодо эч бир зыяны жок. Силер үчүн дагы бир эсиңерге калсын. Бир баланы кармап, балам, жаш экенсиң, кыйналып, мал багып жүрбөстөн койчу экен, койчу балага, илим алсаң болбойбу дейт. Жанагы бала айтат, я наби Аллах, о пайгамбар, мен илимден 6 алгам дейт. Канча илим алыптыр? Медицина, экономика, строительство эмес. 6 илим алганмын дейт. Ошого амал кылам дейт. Кайсы 6 илимди алгансыздар? Биринчиси дейт. Укуңар келеби? Биринчиси дейт. Madem el halal mevcuden la akul haram abadan, adal бар экен, эч качан арам жебейм дейт. Не, адал таппай калдыңбы? Арамга кол узатасың. Арам деген бир гана спиртное же башка чочкон эт эмес. Арам деген бирөөнүн акын жеген, тараздан алдаган, жетимдин акы, жесирдин акы, арам өтө көп нерсе. Арам турган, адал турган кезде арам жебейм. Любой супермаркетке кирген саны жок адал турат да. Кебирлер атай бар арамды издейт да, бая жерде туруп алган. Адал бар экен, арам жебейм дейт. Аллах таала инсанды ушундай жараткан, инсан өлүп калбаш үчүн бир жерде арам менен калдың, бирок башка эч нерсе жок. Мен арамды жебейм деп өлүп калсаң, Аллах тааланын астында күнөөкөр болосуң. Кудай таала кыяматта эсепке алат. Эмне үчүн жаныңды сактап калуу үчүн ушул арамды жебе. Фаманистурра гайра багин вала адин, ким мажбур болсо, чектен чыкпаса арамды жеш керек. Мажбур болгон кезде, өлбөш үчүн, жанды сактап калуу үчүн. Бирок бүгүн канча адал турат, эмнеге арамга чуркайбыз? Биринчи илим адал бар экен, арам жебейм деп. Экинчи, мадам сыдкы мавжуд ла актиб абадан, экинчи илим чындык бар экен, эч калп айтпаймын дептир. Не дейт? Бүгүн кебирлер калп таппаганда чындыкты айтат. Чындык бар экен, эч качан калп айтпаймын дейт. Үчүнчүсү баарыбызга тиешелүү. Үчүнчүсү, өзүмдүн айыбым бар экен, өзүмдүн кемчилигим бар экен, бирөөдүн айыбы менен кемчилик менен алек болбойм дейт. Бүгүн отурган баары эле кыйып алып, соцсетте отуруп алып, эме жазат деп. Комментарий жазат. Дүйнөнүн Америка, Казакстан деме кылат. Талкуулайт. Ушул жерде жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым, бир боордош, бир тууган казак элибизге да Аллах амандык, биримдик берсин, тынчтык берсин. Урматтуу мусулман бир тууганым. Биринчи айыбым бар экен,
Bireudün ayıbı men alek bolboyum. Kimingin ayıbın jok aytçı. Men kemçiligim jok dep. Anan anda sen bireudün kemçiligi men ne kılasın? Özüңden koysun bu. Üçüncüsü, Allah'ın kazınası tolup durat eken, Allah'ın baylığı var eken, Allah'ın rızkısı var eken, bireudün baylığına köz artpaymun deptir. Bugün oturup alıp bireudün baylığını sanaydı. Mağul 570 alıp aldı, kaydan aldı deydi. Falançı kvartir aldı bu deydi. Ha aldı. Taң attık çoktay albay çıgattı. Falançının konteyneri kuyup ketip birisi, oh ras boldu deydi. Uşunu körünmegele deydi. Emne olup otabız? Özüңdün ayыбың бар екен, біреудің айымен алек болбо. Соцсетке кіріп алып, әр несені жаза бербегіле. Бұны жақсылық жаққа қолдоңғыла. Төртінші, айттым ба? Қаншаға келдім? 4 айттым ба? Чындық бар екен қалып айтпайым, адал бар екен арам жебейім, өзім айыбым бар екен. Біреудің айымен алек болбойм. Төртіншісі, Алланың қазынасы толып тұрат екен, біреудің байлығына көз артпаймын. Бешіншісі, шайтандын өлгөнүн уккан жокмун, шайтандын похоронасына, шайтандын жаназасына катышкан жокмун дейт. Же катышкан барбы? Ким шайтандын жаназасы барды? Шайтан өлөлөк болсо, менин душманым, менин конкурентим эмес. Менин душманым, менин атандашым эмес. Менин душманым, менин кошунам эмес. Менин душманым шайтан дейт. Мен шайтанга душман болом дейт. Бир тууганыма, мекендешиме, мен кыргыз, тажик өзбекке жок, андайча душмандык жок. Биздин душманыбыз ким? Шайтанга душман болом дейт. Алтынчысы дейт. Менин аяғым бейіштің астанасын босоғасын аттап өтелек дейді. Өттіңер бі? Мен ошо бейіштің астанасын аттап өтүү үшін амал қылам. Арекет қылам дейді. Аллах Тааладан бейішке кіру жолын іздеймін дейді. Десе Иса алейхиссалам жанагы баланын желкесін таптайды. Сен авалғылардың, жана акыркылардын барын илимин алыпсың, ушу илимиңе амал кыл дейді. Силер де амал кылгыла. Ушу илим силерге тапшырма. Аман болла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.